Ilanga liphuma lize liyetshona eHaburoni, abanye abadabuka eZimbabwe belokhu besemgwaqweni lapho abamisa izimota bedinga imisebenzi. Iningi labantu laba basuka eZimbabwe ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi. Badinga imisebenzi ezindlini yokufuya inkomo lokunye emaplazini loba yini nje engabaphilisa. Bakha phansi izikhathi eziningi okwenza bathukuthele ngokwenzakala eZimbabwe. Umnumzana Enoch Bobo, omunye wabadabuka eZimbabwe odinga umsebenzi eHaburoni, uthi uthwele nzima kwele Botswana. Ama-challenges enhlanhla mina ngiyiZimbabwe lapha eBotswana, first of all i-cheap labor, okusebenza more working hours, lokuswela lokhwana i-peace of mind ukuthi lapho engihamba khona fanele ngihambe ngithwele amehlo ngoba into yokuqala ngabe ngiyela vele imfanelo zokuthi ngihlale mina ezweni lona lelo. So ngihlala vele ngumuntu oyethukile ngoba yakwazi anytime yakwazi ukuphelelwa injabulo yami yabe ngilaye ngasona leso sikhathi. So that siyafisa ukuthi ngabe kwayenzwa sibe le mithetho sibiselo lathi ekhaya sesebenzele ilizwe lethu. Sihambisa iZimbabwe thiye phambili. Omunye njalo ngumnumzana John Shumba otshona emgwaqweni edinga umsebenzi onjengokugebha izivandeni zabantu kwele Botswana. Lawo umsebenzi lapha awutholakali, even lawo ama-peace job civil kunzima ukuthi uthole peace job yokuthi ukline kumbe iyadi kumbe ukwazi ukuthola even i-200 kula. Lawo balapha yamatswana ukhona bayawufuna umsebenzi wawukhona. So it's now competition. Lo mthetho walapha awuvumi ukuthi thina sisebenze lapha. Amapholisa athwalise nzima abadabuka kwele Zimbabwe abadinga imisebenzi njengabantu laba abahamba izicathulo zezitsheke bedinga okungabaphilisa. Abasebenza kwele Botswana abathola emadlana yokuthenga impahla yokuthumezela imuli zabo kwele Zimbabwe labo bakhala ngokuhlawula umthelo we-customs duty ePlumtree Employers kanye lakwezinye indawo. Umnumzana Busani Moyo osebenza emabhasini athwala abantu asuka edolobheni leHaburoni esiya eHarare uthi kumele abantu bavunyelwe ukungena eZimbabwe bengahlawuli umthelo we-customs duty nxa bethwele impahla njengempuphu lokunye ungatholakaliyo elizweni. Ukuthi ngabe kuthiwa uyancedisa ethi noma ethi encede ngento ezinjengama-commodities yizo ezishota elizweni noma abantu abayekele bephomba ukungena lazo mahara from another nearby country like South Africa, Botswana. Izingane zinceda kakhulu amaZimbabwe kakhulu. Umnumzana Bobo uthi uqathekile ukuthi umnankakwa akhumisa nomlotha lomkhokheli webandla eliphikisayo ele Movement for Democratic Change MDC, umnumzana Nelson Chamisa ukuze eleZimbabwe liphume kunxaki zalo. Thina upresident ngokukhanyela kwethu ade sitinjobe lomfana lo wangathi bagijimisana bona ngabe kuyayenzakala. Bazame ukuthi bebe lamacebo ukuthi behlale phansi bekele ukudonselana ukuthi sibone ukuthi thina impilo yethu eZimbabwe yahamba yephambili. Umnangagwa owathembisa abantu beZimbabwe izulu lomhlaba esanda kususa wayengumongameli uRobert Mugabe esikhundleni ngomnyaka 2017 ubekelwe eBotswana ngoLwesihlanu lapho alobelana izivumelwano ezimbalwa lomongameli Mokgweetsi Masisi. Umnangagwa wayecele abadabuka eZimbabwe ukuba babuyele ekhaya esithi uzaguqula indlela okubusa ngayo elizweni. Kodwa ukhanya engani balutshwana ukumalisa ababuyela eZimbabwe ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi njalo lokwephulwa kwelungelo likaZulu ngabezomvikela ababulala abantu abambalwa ngomnyaka ka2017 lanyakenye. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabrun kwele Botswana.